Atie for High African History and Heritage TV. Yamama Jo Mama Kwaba di ba African History and Heritage TV so. And there's also more some for Dr. Historian Kojo Agyeman. Ena sabri maji ya kunyoye na sene ya munimu no. Betransedea na eye kasebo amu ede enamdeba. Kasebo ya de chichire mine ya de pompa o mine enamdeba. Oman Ghana eye nyina ye dia. Yesi wonsum eni nipa. Obakufo ntimi nchichire man no dise ye nyina obia de nensa sombi. Eni sentino se ye hu se ade bi etechema na esese ye dia no tumbi. Eno na ye adinaya African History and Heritage TV. Yesi. Enti ne dikano yebeda obo ade ase se ode enedai acheyen saa so na yebesre obo ade ensam nshura de am African History and Heritage TV atifo nyina se bribia de content etumu a mo hwe mo subscribe na mo share ema afoforo nso enya bi etie orofo nene de ene da pono so a historian Matranse Sabri Neti amatranse de eye tietia asembi ebeto abefo kasafidie ntenten so a na eho akohia se African History and Heritage TV nso yede anotumbi na de ne siye na do ma hene na wotwetwa mu oka asembi mane beto abefo kasafidie ntenten so na ne ka ye ni tietia ane se IGP Emma Posi for Mabi Eba Kwaside Bebo Otumfo Chidom na ne na okane se saa de na waye no Ghana amamra no oman hene bia eyo oman hene saa so na aman hene dodo ene wo oman no enti usumbodu ya no wasimkwadu sene ya waye no se yen hihye bi abande atokwanim dia ene onyema ohini bia na ntisa dia onyai enochi na osan kan se franka ediahim asanteman franka ediahim ewo oman yi na dwabo ase ne kro ne ba wo breko a asrafo ewo hono nkebe ya Ghana franka no eniahim mom efise oman Ghana ena ye nyina ye hyase se oson se oyo hina oson owa wo nyina o hye Ghana mra no ase asemia okan ye ametin ameyen krofo de mamanfo binom etwitwa na da pa tutu na sere na abasa na Niekoka yechira African History and Heritage TV. Ya transiye numre ya yede ano etumbi ene se mrantie bia yefra won se Asante Odom omatiku bia yefra na Asante Odom a owura bia yefra na Dr. Set eda wonano eye nsentrefo enhyiamu bi na ode asembi tutu bia na eno obehia se ne kwan se yema sansem no a ode tu bia no etra abefo kasafidie ntenten so obreko a enyina no enunti ena sabri historian Kojo Agyeman moja kunwei yesika kum yegirkwakwanu ne sentino agyefo na ahwefo momenkwa homa no so ne nkotie asemo a Let us put a stop. Ghana never be back home. Ghana never be back home. And my phone every night for one casa, every night for one casa, Ghana never be back home. Ghana, you're north. And you're for the or north. Be the bomb. Bini Greater Accra, Bini Central Region, Bini Western Region, Bini Western North. The Ghana no, I had just a
ɛno deɛ sɛ Ghanafoɔ bɛbɛnka adwumaduru ɛtɔ so mmienu menka sɛ sabi ɔyɛ bea adwumadu ne enyame de bɔɔ mi wohwɛ ntentene wohwɛ agyapadeɛ a nte so wohwɛ sɛdeɛ Ghanafoɔ bɛsi boaboa no wohwɛ ne saa animonyam a abonofoɔ bɛde ama m ne nana sabio nwura drɔbo hene nana no bɛde ama yɛ mempa sɛ mɛne mmerɛ bi na mmom adeɛ kɔ so na ɔnyɛ a adwumadu nwa bɛka wowani mɛsɛ no mɛka na ɔnkɔfo akontamadamfo saa deɛ no sɛ ɔnim a ɔnka kyerɛ nipa korɔ yɛ sɛ support ɔntwa so ɛntwa so a ɛbɛdu baabi adwumadu me dɔmaa bɛkɔ akɔgyegye toɔ ɛkɔgyina baabi a ɔnukurom ɛgyegye toɔ na mɛgyegye toɔ a mɛhwɛ nipa korɔ bɛbɛka sɛ ɔbɛsɛ ɔpo na ɔrɔhu sɛ asɛm no ayɛ Atifo masumo saa so na mumyenkotie press conference Asante Odom eyeye no nsempo a wonom eka no press conference nana domahene emze ne yira fini o ma bebri ne yepese yetwe na dwene si bibi so se de be ya onko gina baabi na onsan kekan sansen nsem na okan ni biu ya mase ya ba bedi atem dabi ne mum ya ba se ya ba ba address de okan ya no se de be ya kola bi ti baabi a obehu asante ankasa se de asante ankasa ti otumfo osetutu abebio eya asante hene doma hene wo ye doma nko ahene ye kama doma hene aso ate se otumfo ye otumfo so watwene mutan ne batene ya pontifo na wototo otumfo da empo kra no empo sebi o bantima hene ne ye friends ma mpo hene nom ne saa hemfo no pontifo na wototo mu na nkampezo otumfo so onim asante history anazo onim Ghana abakosamo a tama mo Ghana ne beba no na otumfo asante no na ye de ho muntie ne yepa tama mo Ghana no beba no na asante de ne ho eyempanifo bi na tena ase no mko no mko hu se no asante ya asante man na mo go coast no so wo ho na mo sre se yemfa mo ekwa be na mo fa so de mo ho free abrofo ne nsam ani esade a mumwa ya niaso ya ne ho efiri na mo hu se system nanka ye nana abaye ohene ama yenya prime minister ni nyina amaso nana onkasa onkanifo kopɛ bosia enya memanu mo eya president abetwam Lawrence kan bi Atamas kan bi yewura Mahama kan bi yewura Kufuor kan bi obi aka bi se wo kopɛ bosia na se eduru de den a ɛwɔ se wo fe otumfo yenya ntiye se abisim kasa efiri Kumase elodukọ bono no se omudu abisimu a omosi wa ebe hu se Ghana Asantema flag ebe hu bia de be ga jo se wai ansa na wai den wetam to first sticker ana se otum first sticker bia bo hu bia no de be ga jo se wai ansa na am wetam we atefo moti ha enti ne yesika kum ye jinkwaku anum ya na adoma hene kan ye ena ne amranti e kan ye motie na yensoso no African History and Heritage TV ye wo hunsem kan ye a ye pese ye de tom from enunti ena sabri ya transi na owura ahofefo yi na nimo nyam Dr. Seth okasa kama na ne kasa no wani atem ontwa da pa kasa no kwa ofa so kasa ya na chese ye titi ni fie oyobi a wapo na mum nsema okeka ye no ebinum wo ho a esese eyi na no na yesu obeyi na no no yebedi yetekremani ansa na yebeyi Dr. Seth nensem na no yebedi ka bisa ye ho se na doma hene apart from say oye doma hene no ni dibia pa ne sen e wo Ghana amanyosemu
very important. Se yehu a eno na se yeyi nsem no a mrantie eka ye ya no a atiefo mobet yase yie. Na doma hene oye judge no a high court judge and as say ya promote no call appeal court judge. Student bia or JHS level awasua social studies ana SHS away government social studies ana history. Unim say there are 3 branches of government or there are 3 arms of government. Yeka amamua ana aban no ne nkrabata no miensa. Ne dika executive. Ne toso mienu legislature. Ena ne toso miensa judiciary. Na executive no, executive arm of government no. Wonom ene president. President ene ne cabinet ministers, ne sector ministers, regional ministers. Etromusa ekosi metropolitan chief executives ene municipal chief executives and district chief executives. Onum nyina eka executive branch of government no eho. Na wonum aduma omu ye ne se oman no nhihye no omde be di dwuma ama yen omanfo no ye ho ato yen. Now ena ye wo nkrofo bi nso a omuka executive branch ana executive arm of government no ho. Wonum de omne politicians omunya amanyesem ye fra omo civil servants. Na sa civil servants oko ministry ye chief directors nomne omo keka ho oba municipal or district assemblies nso a ye wo coordinating director, finance officer, planning officer, safo and the free womo administrative component of the executive branch of government. Also can executive no ho bebo president no na nyaduma kidom. Na ne be ye ne se be yamanyosem be de nkratasem ena bidi ho ejuma. Na ofri no a executives no a chief directors ne admayefo a omowo municipal, metropolitan, municipal and the district assemblies no atie no wo ma omo ministries na ti no. Ye was security services, Ghana Armed Forces, also a executive no. Enunti ena president ono ye commanding officer of the Ghana Armed Forces. Enunti soldier for asraf wo nyina ese executive president not ase. Enti beka executive branch of government no eho. Police for ene fire for ene migration for customs nomne adade nyina wonom so ehye executive president nase anase executive branch of government no omoka ho. Enti aprosi for executives no. Now if we executive branch of government no na ye ko bibia ye friend legislature emrahwe bobiafo legislature no de oman bia o edin a ode frɛ won ye Ghana no ye frɛ legislature no parliamentarian juma wonum edin sɛ omo hyehyɛ mra edema oman no emra bia ya hyehyɛ constitution act of parliament nomne adade emra bi sɛ fa asase sɛ yesu sɛ nomne adade no saafo no ene hyehyɛ na onum efri ho a na aba judiciary no a court if the Supreme Court, appeal court, high court down to district magistrate courts. A judge for no one ma o mo sha judge for ase ye duma nyina ye ka o mbom se wo mo ene forme judiciary anase entina
judiciary no aban no ne nkrabato a etoso miensa no na adomahene by virtue of the fact say oye judge no okawom ho bi enti aban anas yes aban a yedi buman no na adomahene eka ho no obi bisa say judges no so omo anase judiciary no dwumadie ne say judiciary no dwumadie ne say they interpret the actions of the two organs of government and prove them null and void when they are found to be unconstitutional. Judiciary no be dwumadie titre ne say be the executive president no ene ne chidomfo no nyina be di bentente na beside di legislature now members of parliament be di bentente sebetu anamon bi a emfa marakwan mu a na batiabe enti no ewo kabi mamen kabi amamuom no judiciary ana judge for kra no ekitatumi courts ekitatumi kra HM president ye betima tabri president edena kugina mra no ama judges ana court a try no atwena so na chese bruni mamu a ya jato ye ho so a ye frɛ no democracy no judges edimu akotene pa na bedwuma titiri no ene se bebetia ana se bebe direct executives ene legislature no enti sa dumakui emu ena na adomahene owo na adomahene wo sa dumaku num dia na mra mane ho kwan se executive ene legislature no se be di dwuma bi a ene mamra no ebobira ana se bebe tietia ebinom fa ahodie so a na adomahene in his capacity as a judge or ho kwan se odena no tumbi now atiefo omumu yehwe ne sei asema ebeto abefo kasavidi ntentan so yi senia ekuo ye press conference na saa so na afufuro bi mo ewo asantemamu akyereba dwen se na adomahene na oka otumfo ho asem anase nani esa otumfo no binua wutie me enye nokre asem no ana adomahene kae no emfa otumfo ho adofo ne atiefo mumenhwe ne sei se wudi sika ema oba se okusku a omfanto aduane ni na oba no koye no odi sika na koche na damfo na se uhu a se oba ndi sika no koche na damfo na ukoka oba nanim se next time for sika enkoche wa damfo biwa na wa enadamfo no etia esese ha no tabi esese ha no because nye na damfo na sem na papa no ka na mbom ne ba no mbom na otu ne fo se ma omusa abra no biu sa ena asema aye na adomahene oka yi etie ne omne se na adomahene eka se police fo ma no a prosipani etabiri won edu omgu aduprim ma ye ba manhia neto santre na sante hene o inspect parade to say president no ono na bi mram no president nkoa na wo ho tumi e wa amamra nu se o inspect parade and the president nkoa na wo ho kwan se asrafo eni posifo no ne kro ne ba ebo ni chidom e wo kwan bi a etesaso na mbom no o ka kira manyofo no se wanka so o ka kire otumfo o de o ka kire amanyofo no se saa na bebe ye ne dia ene ebenya bi ma ohene bia ifsi Ghana no ye wa manhena akese enti se koba se politicians no eye nhwehwe ni mu na be ye besumbode bonsum kodua na eye nhwehwe ni mu suban a
enchire emfa asomdue emba oman no na sema oka no ebio asrafo ma na wo mba he no hwan de tu a wo muka taxpayers money na dupre no abefro ye no betua na allowance bi abeji ye body diskika no hwan na bebo ho ka aban na ananse hwan taxpayers money ananse die na no ya budget ho na saa na ya budget se be ya mo hini bi dia ene ye mo hini bia na so dwimra na small kan no ne atosu bienu ne no kan se obi a woni franka oman bia traditional state bia e woni franka football clubs bia won franka schools ayatiti bia woni franka asoro bia woni franka na so be ko hono asoro ne franka no si hono na Ghana flag nso esi ho we edi adanse se yesom Ghana flag no eno na ye aginaye bia e kire oman no ye nkabom eno na kire ye identity as Ghanaians enti no enshasudie bi te se ye coat of arms ye flag eno ye Ghanaian identity sika ye die Ghanaian identity enti Ghana identity no mom Ghana nsohyede no na se oyo ohene oso anase usa oma eno ediwanim kan ansa na wososo no wo nsohyede bi a wo de abo ho safo hene asem wi na doma hene kae enti na doma hene utie ne nsem na o kae na o direct na sem no to the IGP no a otu sa na mo no enti adenti me sem mo je sa asem no koma sante hene wenye asem bi ete se do ma kusi o ayekoba asem ma kum do ma kusi a ono so wonkun no we die na do ma hene president no ene IGP no obobe kwadu enti eye IGP na sede ana president no asede se oba out ebeka se na do ma hene wasem na wo kan ye no ye de ye mfa nya duma evise otumfo ne ho hia che no ohene bia enti no ye be ye sa ne ye be ye sa chena e de amam eye wona sede sese mba na mo ma gisa asem no se efa otumfo ho no de emfa otumfo ho evise na asem na wo kan ye no or directing attention to the IGP. Enti se IGP ankasa na president ankasa utie ne kasa ya ye boti ye ya. O se amanyofo no heye na sa mistake na be ye no. Ono won ti ase obi anka on de beka. Wa mo sante hinidin. Wa mo sante hini o se amanyofo no enti eya amanyofo na se die se beba out. Na bebeka etre obia Ghana fo nyina meyete se otumfo bepe na sem twono hini bia enti samanyofo no nkae na IGP so ento na numtuo na wamuo na no to ha ene mo amotenche amo kasa no na mo gisa asem no ede am otumfo se na adoma hene okasa tia otumfo ne kro ne ba no na ani ehwe na ni hwe na jese enye no correct da asanto yodom asem abeka ye ne se na doma hene nya ne yonko ne sante hene na oye domafo nko ahene na sante hene nsoso no oye asantefo ehene binuano Ghana maya yetimi yede to Nigeria ho a Nigeria eso chen Ghana 4.5 times. But we cannot say Nigerian president no or ye more important chen Ghanaian president. Ghana for beja tumana ya nyintum send the man sonti. No.
What I say? If you say ye dia ho, ye man ye republic. Ghana so chen Togo. Now so Ghana ntimi mmone ho safo hene say Ghanaian president is more important than Togolese president. And to asumu. Now sanka bibi say, oh, adenti ena amanyofo no beba president bi obeba bia obesra sante hene ne dia ekika ka ho minua the fact say president bia beba na obesra sante hene no eno nkyerese sabio ya manyofo no pe sante hene asem echen ahemfo no a ewo Ghana no asante no a build a centralized system. Enti no se o pese o kasa kire santefo abewo Ashanti region nyina na o ka kire sante hena wawie. Enti the way Asante Asia build the centralized system no, it is easier for the politicians to talk to Asantefo than other other regions. Because politician person author the whole Ashanti region kokanasem. Na oko monshia ko kantre otumfo a wanko babia biokra he is okay. Asantefo nso ye okay. But other regions no, esan say ohini bia tena sase sonkonti no, just a politician no oko bia enaiso. Mo kan bibi say o president bia baso a na sema oka ene say sante hene ye kopelo ye ka kire no ono bo aye miensa kan e Rollins kan bi Kwame Nkrumah de ma monidin Kwame Nkrumah ne buzi ade ma mo wondin Rollins kan bi Atames kan bi Atames de me tumi hu so kan bi say ye no kra na say enyo no kra Akufo-Addo kan bi ena John Mahama akan bi minuanom Santefo. Look, sa strategy we are politicians no use no abrofo a use bi pen eno na British colonizers use ye de wu Asante. If you say after the Segrenti War and the Yasantoa War no abrofo etintim wo mahini ewo Asante maimu no na ntokwa empa hoda bibia na ntokwa ena wo me say ene prempe no ayede no kosishes no yensa nkofa no mra yede no ba ye be ka kire no say ya restore the Asante Confederation no e dia ma no se be yo no be kasa kire na hemfo no na be na de ne botu agufo because Britain for no nya adwin bi se be conquer Asante krakra ebe masumdui aba center ho moma adibia nanso conquer Asante no afi de kra na kankan enti de prempe by se be yo na Asante mamu ho ebe joma didu tutu gold e de akọ. And secondly, san hum se Asantefo pebe henasem enti se be krokro hene no na Asantefo no hu se ye krokro hene no a be na de ebegu form asundua aba ho na brofo no anya kwan atoto mu kuku no ne wo mo gold no ne powie no ma na wo mbo wo ma atoto de akọ abuchiri because be buy no be interest no what I say. And after colonialism no politicians no so politicians no nim say Asantefo anya projects na mope Asantefo epebe henasem enti sante hena ko na ye mosojafo dinani pompe na be danda be ho na Asantefo hu na pia na pia Asantefo betim yebe ebe yebede na babu aba no if you say Asantefo pekasa enti sa Asantefo so dwadi enti be wo babia enti se ne abesi kasa se wo ya ban na out so na be de ban no esi so a wa ha wa hini no ebe brase enti mum yemfa nyansa kwan bi na yen krokro tumfo
asantefo no hu se ye krokro be hina be ba form na yabu oman no. This is what is happening. In this political gimmick no ena sante na bo ayam yenya low nom ne ade ne a political gimmick our politicians no use. Otherwise obi a Ghana for ya to abama na the whole Ghana udianim with all the executive powers ne resources so ayedia mo se control no. Se wanti man ko kan kire broni se broni mu aye na then why ne bit my sir and ye na otia konwa no so ye say o ye president there na otia so ye so a political gimmick na they have succeeded. What I say doc o kasa no wo say na o projects no me ade look madam for santini we can't tell say na na do buy one more santifo na can't tell so what are you talking about? Na do boa santifo pa na do ye smart no hu say santifo se be krokro mo hena ene ye babia wu enti obe krokro sante hene abana oba ya okrokro sante hene pa na do abane ene soja foi be dandan be ho piao na or the development no akobabi enti the type of development asantofo hia ne so be krokro be hene eno na politicians no ahu mo pe no kra chense ye di development beba John Mahama he development ne first term obetra konwa no so no oye no wasanteman mu hwe kejetia market osisi ho enso ni na motutia no eyi ne bonu yaye esen twa na dapa mo no odi yaudie ebe kan se Ashanti region there or the gold kra tetar form kra no a mo be ka se onye hwe. What I say? It Ghanaian politicians say Asantefo development ya muhia no ene se ye be krokro tumfo ne ye be ye ne piao eno a colonial strategy on the buy and politicians no so etwaso. That is it. Enti dog wo ye intellectual me proasem pa da me bok masi bi amba be hwe me no be intellectual exercise pa. What I say na nyese bia politicians no ehu tumfo na be respect no chen any other chief politician bia ni ho a obe frɛ no kokoam even kofo kra no o frɛ no kokoam sɛ odi buo ma otumfo che na ohini bi obeka se da bi kofo kra na o ye santini on kasa eti na do ba ya ohun style no se Asantefo me krokro be hene no na mo fasea no mama na akotena sika na mo enti me ye sante hene piao asojafo na be dinanim na be gad na be twane fuse no me ade Asantefo no bo bejo na mo fasea no tabri sika ma ya chemfo no yesu sika be dia bottom ne atim dia control MPP no. If you say the enti Asantefo GMPP aboso no say be woska a be this kind of control MPP no na yeso ya chemfo no yempo no asafo manfo kan say be start independence no ho no start no na Asantefo kranka ho no o ka say dey ne ba ni tima o kan sa asem no ndi e be krokro no o krokro no o de no wo fase no kotna sika na no minister of finance no ne ade a urim sika ko di no bottom. First in the political history of Ghana, Minister of Finance abai na sesa wa pretend de se oyare a wakotuna butiri edino o de meye besa nam de brimbani so na matimi mammo fasie a tablis kai ne sika no bedi a chemfo ye botoma yesu yebetuma ye den yebetuma control MPP. What I say enti my brother enunti na politicians sa colonial strategy no na politicians no use the rule Asante ana the casually the mentality of Asantes inti doc se wo hu ne sa wo be mistake doc o presentation no no wase ma o kan ye oh bantama hene kura no do ma hene wu nu se no ahemfu bebra be wo Asante region wu nu se no enye no pre
Sa asem no amotake kan no de. My brother, munya aka. Dia ne mo ye hene. Ne mo ye hene wo nsase a wo control. Doc, wo de Google and find out. Doman konwa sase one traditional state, one traditional area nkonwa sase no is slightly bigger than Greater Accra region yina. What I say? 80 no. The number of paramount chiefs, paramount is a Ashanti region no. Say yi bia mako a Doman henenen sase so chen ubia de. Sika wo honso. Because if we Doman Jamai, Doman sase no ina daso ko Jamai. Ko doc o de ko Ghana Minerals Commission. Na ko be hwebe map num the whole German Doman ka hu bi no. Ye dia gold reserve. So oboasi gold no esan ko na bandi na ni betire. If it's a gold a tap from one, so a door so chain oboasi dey more than 700%. What I say nti Doman ene o won sase e no sante ska koso. Ne wo first no wo Cote d'Ivoire no. Ne sika ko akunwa so akodi no. Intima young man small boy need to me and they did too much no. It is a argument no say. And about my hand crow no say no or no cry every ponom near the other no. Doc, and yeah, check your facts no ye. Now doc, o kasano, o can be say. Na asante edene ho. Asana Ghana eba. Na no one chrim. Asante dene ho na o pa kire say. Asante no broni and colonize Asante ana. Because o kasa enum no o kasa ohini bi ebare ebe bisa Asante nso onkyere omo strategy a ombe faso adibe ho se ne Asante de ne ho obi obekasa Asante no de ne ho bia no na oboa abrofo no ba ye no betra coast wo saa na African countries no on mo see no abrofo no eba initially no be kotra trap na no ho Cote d'Ivoire abrofo no French for no beta Grand Bassam no dahu no ne ho ena betra try na just be free coast no na be penetrate eco interior nkakra no the area abrofo no di kan e declare say hoye Gold Coast no tell sikampo ano otefo na no and no describe how Gold Coast nti a kire no a betintim bahinie e wo ha no ne be Gold Coast no e qualify nyina and Ashanti region and the former Bono Ahafo region so ye abrofo no rule say a crown colony of Ashanti and the chief commissioner of Ashanti Oti Kumasi. What I say entidi ene etre say na Asante edene ho sa asem no ebidum kan say na Asante ye de ye ho ya Asante ye de ye ho no wo de ho no kire say na broni aniu so na broni to mane no e na o di so wachiche Crown Colony of Ashanti no district Kumasi district Bekwai district Mampon district no ne ade no the district commissioner abet now enti no now they ho now we independence no that be no independence broni no san can say ya restore Asante confederacy ya restore e de am Asante chene now buy no obi achechede ne man no be gu man no sagranti war ene ya Asantwa war odi be gu man no o se wasan de man no ma no dia enye broni no now tim dia aduma na wo ye kosi se native authorities court na ye bie ya no native courts no Sante hina na oye Kumasi native or preside over Kumasi native authority no na owo ne court na Sante ne court A B C D na chief commissioner of Ashanti na ote hono ote Asante maim hono so obi di na sem ko Sante hene court na se odi na se anye ne da na ode ko chief commissioner no ne court ono so hwehwem na Sante hene ne court no wamfa kwampa so ne bu atena otimtwam even district commissioner no ote Kumasi no otimtwam eti eno
na ekyere se asante na ode ne ho no na asante ne ne ho nti obi obeka se na asante ede ne ho bia no oboa enye no koreda na doc memo benefit of the doubt is asante na ode ne ho because of the fact say broni kan say wa restore Asante Confederation no sa confederation no say na dom aka ho bi ena tetima aka ho bi asase no before Bonu Champion Urban na tetima aka ho bi na drobo ka ho na suma ka ho bi enti confederation no nti na wo kan say na Asante de ne ho de a ene na member states na ma be won bia no bia so de ne ho nti na dom ha de ne ho te se ne ana Asante hene e de ne ho sa na wo argument no ekwa sa na ebitim atrase e manafa nanzo na entesa Asante am ne ho now 1951 constitution no abrofo no ya na constitutional development eba ye 1951 1954 1956 yedi kan to aba ewo man mu ha 1951 yeto ego second election 1954 and 1956 elections no 1951 election na ede ba ye den ye Kumasi krono 1 seat 84th seat na ye chiche constituent or minimum into constituencies no ye 84 seats and na ye de 5 seats ema inkura kese ane ewo manum eye Accra nya 2 seats Cape Coast enya 1 seat Secondist Accra de 1 seat and Kumasi 1 seat na se sabre no na Asante ede ne ho a ene adenti na 1951 elections no ye chiche constituencies no mo a abrofo no ema Kumasi 1 seat inti doc we there with all due respect say o kasa na chese entwasumu kra entwasumu enye no kreda se na Asante ye die ho na Asante ye die ho no a nye wonko na wo kasa asem no Asante ye die ho no wo san raise point bi say nkrofo bi no mbai be ka tre Asante hene se ene be sre no o meka Ghana ho Gokos no ho o meka ho na waye den yamana ye king ti se monarch no no de men hu sa de no na ne abinim ne se 1951 elections no constitution no a baaye no ho na Kuse committee no otiye no proposal de baaye e say either say yebe accept unicameral legislature, one chamber legislature, or bicameral legislature to say Britain. Ne no so eba no unicameral no ene jetumu. If you say marching towards independence no 39 all African member committee na yete no ubia recommended say ye here unicameral legislature. If you say omanusa say bechichim say ye ni federation. What I say? Entino minhuta mo ebinom call Asante hene ho. Now in any case no senior Britain for esichiche omanum Gold Coast colony, the crown colony of Ashanti now comprising the present day Ashanti region and the former Bronx Ahafo region no. And at the northern territories into here be chow minu miensa but not betihwa na be di yeso enti no ye ko independence no na Kwame Nkrumah esuro say Asante no be break away because Asante ekote bafo kuto the National Liberation Movement buy no sa political opposition group no or the buy no ye nyina ye bidia dance say 1951 election no Buzia ekote party bi na ye friend Ghana Congress Party achire
bafo kuto ekote National Liberation Movement ena buzia ekodi animu na ne ma National Liberation Movement na eba ye ne se Kwame Nkrumah ehye se beto 1951 election na onya majority a obeto koko bag bako 5 pounds. Now yetoma no auto koko no 3 pounds, I think 60 shillings. Na sabre no so no na the former Bono Ahafo region and then Ashanti region no whatever do koko pa na koko no so your mine no sikasem agina so enti akuafo no ka be ho bom se adibihwamo Kwame Nkrumah adibihwamo se Kwame Nkrumah wadibihwamo de a ene na ye koko sika ena wodi behuru oman no enti yanko federation the crown colony of Ashanti no yente ho na Gold Coast colony no a wachichem Western province, Central province and Eastern province no beso be move man na the Northern territories no be move man ne no koye Kwame Nkrumah etipaye na sa proposal no bae no National Liberation Movement no yete ya na be trumpet say federation no ehwa na bono champion so etwenity 1951 na nanom ete bono champion na 1951 na nanom a be wo bono ne na hafu region nyina no obi atre letter eko otumfo any chief commissioner of Ashanti na otikumase say but break away from the Asante Council na bakoti bono champion federation Nana Kumfiame yo techima on the chassis 1948 and break away from Asante Confederacy. Near Tosu Mienu, Adimambadu the first, and also breaking from Asante Confederacy. And no team convince Ahemfunu Nina enti the former Bono Ahafo region, no metre Bono East name Ahafo regions, Ahemfo abe wombia ubia etrekoi, say Asante Confederacy. On join bio. Enti Kwame Nkrumah hunsa otio dasia brawa na Kwame Nkrumah fa ne kora. Se ahemfo no se ben join Asante Confederacy bio dia meboa be. En obeshe bo se 1954 election 1956 elections no beto manoma na ye onya independence at the more minor obeden. Obemo be full region. 7 and 59 and okriti Bono Ahafo region. Enti no na National Liberation Movement nsema anabe kan be proposal be de call yese yemko federation no Bono Ahafo region no break ye ayemfo no break ye twetwe letter 7 kubio no eno masante hene the powers no esu tware ma National Liberation Movement support base no esu tware eno ne ma ya confederation na ya die ho so ene ne kro ne ba no fantini be kase ebaze enti so obi koka se na Asante de ne ho na ye de kra ye nka colony no ho a wo de ho kire se Britain boni a news so na se no te o mane no o di so de a na kire se na o ne o sa ena asem no ekosi ye. Now, Doc, o presentation no. Meti se wo ka se Mogana no nyambaye no na Asante ede ne ho. Ye Ghana de wo he. Ghana de di Ghana no ebeto oman we so after independence. Enti de ye Ghana no ene de wo he. A na wo monka ho. Na se monka ho de a den nesafo manfo kan se ye pe independence kwa na monka ho eno ekwo ha Asante fo free obi koka mo Kwame Nkrumah ene so ne wo kan mo Ghana no na mo Ghana no se ye Ghana na se onka ho bidia na se eye na adoma hene ne Ghana efise ono oye judge are the three arms of government no oye aduma obakum enti Ghana no ye ne dia. Enti se wo si mo Ghana ye Ghana na wonka ho bidia na adoma hena Ghana no ye ne de no
Who say about my affair on a bay adwuma no se bi kwana onam so no emwa omane na oka ene ugo to che say why do you have to complain if you are not part of the country no ko kan say ye Ghana what you say 1951 na ye nya Ghana di meto so na ye Gokos enso ye call elections no ye to aba no bi wa Ashanti region Emma Kumasi the seat of Asante no ye man one seat it is all kan say na mo de mo ho na Ghana no mo nka ho a ene ye say na Asante fo mo de mo ho a other traditional states no na beso sabre no na crown colony of Ashanti no na be wombi no ti say na adoma he no wombi na tekma hene no wombi na esuma hene no wombi no say na mo de be ho a say beso na che say technically no na beso be de be ho nti na che say be ni Asante hene egret penkon wasem na o kan ye no me analyze that is the implication what I say na wo kasa no bo wiye no wo de kwa dubi etun hu say abisim aye na adoma hene ni nkunwa saase se Kumasi cast na eba na Asante hene flag etetare ho a ene ne kro ne ba na be chichibe se be wawai no ne adade enye no kreda sasima wo ken no Malam Latif Malam Juf ochina yebeko abisim hene ho en assembly members abe ho ye ko find out na de abetum from mom ye besa akosunyan station or driver ni bia o si oduru ho na Asante hene flag etare ne ka ho na obi ka se onwai ene ne kro ne ba no onfa meto abonten on kan ye TV so ne mfa nto abonten sa propaganda no emwa emribi atwam do ma kusi ho nsem ba ye ne kro ne ba no ibinum ye propaganda se Asantefo adwadifo no abefiri Kumasi ba ye no yakobro obi ewusunya market ya Old Burger TV eko hoko bisaye no na enye no kre Asantefo ye maamenom Asantefo mbe di dwan kra ka se tuba no ntuo se beba kra no a eya himatinti no table no a be hihye be ndema ewo so no eso ama beda nso obia ma obia na chese eye propaganda me kan tro Dr. Set say ye bonofo ye life ntesa ye bonofo ne ye chiri ene kronom se wo baha ye maamenom Asantefo be didwan be di mu adanse ye be didwa kodrobo techiman ba bia doma ere obi akura ni ho a wabeka ne pense wako na bononi abrante adi ne ntente na si ni sika na ebona bosum wosan da obia emfa sa report no bi mada Asantefo emano a be didwa ekoho no Asantefo mbrante na be didwa ekoho eba bono ha no wane atimanya kokoduro akase ode ne niema ba ye bonofo mbrante edi ne ntente kotwen seka ne edi si no so edi niska free nensam wonya bi bonofo yesu bante sa bonofo ye de aduma ye eyekwaduma koko ne ye do ene kashu ene abrante obebo kro no a obedo koko ado kashu otini koko esesa ne kashu a onyeska na ontimi mfamfa play na no afọ nzuo so no ko Europe enti domafo abeko Europe drobofo ene techmafo no ne ade nyina dodo no afọ nzuo so ne ko because yamfa krono ene sa tutuasem no antete bonfo enti obaha na obeye tutuasem editia obia editia santinia yebe yu yama memsim tehai no mejuama enti bonfo entesa enti monfasa se abuatia nifia monmaye meka se abuatia abafie emma omehunahuna enkwada. That is it. Na mefasa kwanye wiso
na mede adesrɛdeɛ kɛseɛ ato ye na nanom bonofo ahemfo anim sɛ wo sɛ obi a ono pese okyerɛ sɛ ɔkyerɛ wo obi a arrogant ana hantanti no ɔkyerɛkyerɛ no ho kyerɛ wo sɛ ɔkyerɛ wo sɛ wo pese o fight sɛ nipa no ana wo pese ɔkyerɛ sɛ enkyɛn wa ɔda abrɔsɛ no TV etim kura na wo te saloon car mu na wo to self container na esese oyɛ ne sɛ o car no ho betwa ufi a otim na ye clean na watade a wo hyɛ nso na ye clean enti so te abrosan so da vie tim kra na ohu a na ode respect ema enti no yese yakofa bro champem aba bono champem ne edi kambae no na eye liberation struggle momma ye nya bono champem no se eye bonfo nko ahafofo kra ka ho why because ahafo region ye wo ho no eye bono champem se yante bono ahafo regional yesi twumasi a modam wante a nka koma ba enti se yakofa bono champem chapter 2 e de aba madikana ka se bono champem ne ema yenya yenya unitary state a yewom sese enti oman Ghana ewom sese no bono champem edi mu akotene enti ne kwanse ma bono champem egu na bono champem no so mo ma ye nya ne se da bia kasa na ye de be kasa keke ye trust ni organize ni yie na ye mfa afoforo mbeka ho ma benti ase se bono champem chapter 2 we no a liberation struggle for development awofofo mram ye ne be ne hyase bono ne bono east momra ne yesi hu nkonwa na ye hwe kwa ye be fa so a ye 3 sister regions no yempuntu ebeba yabrabum yebediye eno ne ehia na mesrem na ode yesi nsuo ne ewunya obenom no ye ntwantwantwan o se o complain bebre a o kra no ne yese o ye no obeja nachi akwa bi neto ne ka oto ne ka no ena otwira nimu I will chase the ladies in this town. Otwa ni musa no obi hu bia na o complain akwa wiemfo kwase a wanyeska watoka ne ya wotwa wani musa sese de emma no na obechesi wom ewo krum ha wa no san ko twere ne ka na chi observers are worried ne no twere ne se ono de atwere ne ka na nim so de bepema so de bepew onfam pew wa wudina nche na wo complain no wone why you worried ono de bikura otwere ne onfam pema na so wudina nche na wo bu ne honkonta o de ka no so load passengers o jiska gu ne botomo sika no so oje a udi na ti no wa hu so de bepema na so onfam pema edunti e na watwere ka na chi observers are worried no enti bribia obi ye na de na o observe a na wo no ti be payo ama wo de no begai enti na me fasa kwanye so atuye na nanom ene bono champem chapter 2 ne kofa bai se mom ye hwe ya nimten nsuo ne unya obenom no ye hwe nchenchen na yensim konga ma bono champem council no engina na bono champem council no egina na yehu ma Ghana fo nyina ehu se nye bono champem a nka Ghana manya ye wo ho sisi no unitary state a yetim sisi no yensa anka eho na nipa kuya odi ibuo ebe ma yen odofo subscribe na share na ma atiefo nkae inti kasebo ebi mede kasebo no aba wiye medamase memamo emonitie adehye